nga sipya ke jong aya pingan namai pa sipya ke jong pingan namsi ish kestisnya मस्त जोक मारा रे ये हंस रहे हलकट हंस यही नहीं अभी और सुनिए ini parti gudang bun hantam ini parti gudang di thunne kam go VPP go VPP go tang siao tho hindi siao tho tang apo assembly ka maklam hindi speaker au governor demi अच्छा हमको सिखा रिया है अच्छा the inclusion of the Khasi language in the 8th schedule. Okay, sir. Kindly conclude, sir. Well, the government talks about development. A few minutes later. Ngilara sibun gimat apo assembly. Osno pla, resno samut. Bakat UMLA ujong pi berbiasa nagasorba ajwai. Undang keren yagi kintin di bawah ukulung rumesyo. ये बड़ी अच्छी बात कही आप Banang bagita ki MLA jong BBB ki keren ye hapo assembly ngam tip tang rumah sa ka pertis ni ayu tip MLA jong ki ke parti ke jong ni kedai ke parti ke bedon burung sening ayo imat bagi wei kedai ke parti ke ya song shit ha ndai ku mangi bedai ke kuat imat ki bala nang laksa telah kam jai नहीं झूठ बोल रहा है ingin ya tray rengkat ke parti ke bangi khot syapite pitip kedai ke parti NPP lane ke National People's Party syangi sajan tiangi khot penong penko penpeng ke parti nong penko penpeng ngarang lek geto ke sni syate syadaupi Syadauki syate syajan border Assam. Syadauki syate syajan border Assam.